Bana listen before nga tukali kusibula. Yes sir. Ndikwenda osoke omenene ku kujja sowe kwa abantu nga basatu bana ebusoga gano. Bagano menkirikizamu ati abo boni busoga bagezi zako kuba ninge batuusa busoga. Bantu nga bana basatu. Kuba respectira ko bodi oyo kanoni bana. But of course baswika bana. Aye kanoni abana abo. Bakuba nti bonsabye. But without ono busoga tuba tuli kwerimba. Ekisooka oba asooka tulina omukisa gw'amaani okuba ni Haji Kirunda Farouk busoga wano oidi eri okuba omusoga n'okwenda obusoga byandawulo basoga bangi Haji Kirunda Farouk we bamwogeze ino ayenze timwagana nayo aje buli muntu gwo meeting alwati oli kitegeera kuno kwebaza Haji Kirunda Farouk. Yes. Kamuva mu mutwe era if abasinga we are what we are because of him and want to appreciate him so much. Mu busoga we need him. Haji Kirunda yakola omukolo ogu celebrating kuva mu hijja ngafuuse Haji baba wotaba musaada abagenyi abaye kumukolo gule tibaida nani ataliyo me ngaiduka president yasoba kumukyaza mu State House nga yakayira ina yamuyoza oyo tumwetaaga muntu owokubiri ni mama alitwala Rebecca Kadaga nteranga okoba ekintu eriyo twabaire olwaido ole yayogera ku mama Specioza mu ngeri y'okuvoola twali kumukulayirira kwero C5 yakati ayese Specioza n'omugeni omukulu mpera ano waaki mu ngeri nga yakudeegerera mukaderega nga bali kwita namuka nti nkobereko osookanga waabuuza meemale waakola statement oyinza okuba nga tiyakugasa individual ng'omuntu aye nga alina beyagasa yes aye tokuba ng'oti ffe busoga yatugasa ki tiyagasa iwe leka kwovoola aye toyogererawo bandi kubanga busoga tiniiwe busoga tininze so we need mama Rebecca alitwala Kadaga mama Super tijja kumubuusa amaiso tumwetaaga lwaki okubona abantu bana emirundi esatu okubona mama Kadaga okubona bakyala mama Kadaga okubona mama Specioza okubona mama Mire Babalanda oli nga kiiza mu baana ab'obuwala amaani kibaikizamu irala oli akati ndikwenda nsome Mboti ni Babalanda ndikwenda nsome Mboti ni Specioza ngenda nsome Mboti Kadaga. You know what it means okuba first female vice president in Africa nati changu oli akati atugasiza ati ngabe kwaza baikubuza ati oyo nani ati musoga nze kulwange kimalira ekyo kyonka kiba kimale kyebusoga ekyo kiba akwisiza mwensa bapromotinza abaana abawala bapromotinza n'olulimi olusoga lutambwire wakondeza kyatuyambi tumwetaaga nkoleko omuntu owundi Professor Juma Waswa balunwa awo yomuyidi wagano wano kasolo ni gwendi oyo icon kuba natuka kukunigali na natuka kuwana mukati muzeje balesebo kona kuba nti okay kankobereku tumwetaaga ino kole wala ifeitanga chaife Professor Juma abaana abasomye mu busoga muno abasomye mu iganga muno wabise mikono gya Professor Juma Waswa balunywa baligala under Balunya Foundation banji bati and I am one of them diploma yange inasoko kukola elimu education diploma in education secondary bachi ba musaba singa musoma ku education kuba ba musaba singa bondera ganamula bakibukira yabasinga abasomesa anti imperano mu professions edi grooming omuntu okubanga asobola okwogera ati yeti education elimu tona buli omaba abamuvumu kodi mungeri gwe just katonda yakwamba buki wange yakuwa talent ye bawe weza wajalira bawo but okusoka diploma eyo era balunwa from Chambo gwe yali balunywa through Balunya Foundation
n'abandi b'otasobola kubala n'abafunye emirimu bwana list tukujja kusulaga nkuba emboozi yoterayo ndi kukusaba oba omuvubuka atandika obubaka obumugumya n'omumulizamu amaani omala osiibule tuve gano tujje tukola emirimu gya gavumenti. Webale empeerano nenda kubiriza abavubuka. Uganda eri mu nsi eriko asinze okuba ni growing population ey'abavubuka in Africa. But ndowooza tukozese our youth age bulungi, tugikozese to the positive. Otakolesa maani g'olinago kwemalawo gakozesa okwezimba. Nze ndidi nti eza kitasoboka. Everything starts from zero. You can move from zero to hero. Provided nga wetegeire wakoba oti mperano ndi kwenda mfuuka ekintu gundi bana ekiruubirirwa bani goal nti ndi kwenda mbe ekintu gundi nibo tunaavuma gavumenti eriku okugiira mule gitole ku ekirungi ekigirimu oje n'ekyo kikufuula owundi kale givume onikyo gifuniemu ayo oli kugivuma jamala osibwe. Yes, bwe PDM gyo mufune kyofuneyo bwe giba myoga gyo gifune akoya ate sente ndo kudigaba kulakulanya muntu gyo ditoleyo otakoba oti nze ndinako gavumenti eno eza kyenda kuwulirisa oli kweziika emyaka ebo ti drip y'amaadi nga bakagita kutoma nange n'awamu aye esuleli idala aye bajoka kati mwete omusawo ekoze eki ewairemu eri okuwamu butini katugeze n'okujja mu buzeeyi obwoli ebyo takasobola kukola. Now tukozese drip eno ng'ekaalimu ng'okaali n'amaani okoba oti bana nze ndi kwenda kukola buli onalaga nga oli kwenda okukola eida kuvaayo akuyamba tayida kubulayo. Gavumenti eno esobola okukuyamba singa olaga nti ndi kwenda okukola ki kuyambibwa ayi netuneero kati eba n'ejaali Katonda n'agaba obuyinza osobola okwenda ejo eyo wagisobola okujja yo yasigala ng'eriwo. So bavubuka tiyaka bavubuka bata tugondere gavumenti eriwo tugondere eriwo tugitolemu ebirungi ebigirimu ebibi tubiize wambali gyetwendere twagana nga tukagenda oba eri awo edira n'ebirungi ebyerere ate ezeja kuyita era eyinza okuyita jani kyolikola ki kyolikubonaku. So nenda okusiima okunkyaza wano olwaleero buli lwonenaawe natopiki yoyenza okunendaku ntwete tuwajemu eta nzira buzibu aluka twogere tulungamye abantu baife tulungamye abanayiganga tulungamye Busoga tulungamye Uganda. Uganda eyenda kugemera walala Uganda eyenda emirembe eyenda kitaka idembe bwe tunaasobola okujja mu maiso mwebale ino mwebale ala tuva kuba n'omukulu assistant bwana RDC Yakuti Kalange omu kuba MC ab'emikolo n'embaga ab'amaani mu Eastern Region eri Busoga okutwaliza nti ali international ku border to border nti ezira wali mitingibwa nti buli lulimi kudiri officially ng'Oluswahili official Oluzungu n'Oluganda dino kabiri n'Olugesu n'Olusoga. So tukakuba naye deputy RDC wa Namayingo assistant RDC wa Namayingo ayo nendeza kansabe Katonda ndikondole fule RDC era akola ali mu protocol yo abakigulira abeira akwanukula kuba akola muri mobile ku kalulu ka Museveni baida we Namayingo yali yakubiri mu Busoga okulonda so bandi ko becho nti lwaki nakalulu kandi yakiganga abavubuka generation ye yaife kali mu mukono gwo mu balonde Museveni nti bajanga nga mission ya mudi yobole kubalonde pepa ali ku president banga Museveni nakuba nti muri kuzana game ati ifo Yakuti yatokola ile chokola nawo okuta otuleke baba jaba singa funvuga banga ebyanda obukadege bufwe tuli kujja kuyira n'ebindi bingi kamala mu follow ya subscribing Mugabe Media TV.